Тест. 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 Ekran koymuşsun. A kavato. Sad ti čovjek neko. Aha, gotovo. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salaten ve selamen alel meb'ûtin rahmetil alemin emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kera hamdiku Allahi azza ve cel. Aç Allah i desutno ramazansko diveko, lesningjan menget i krale ku ruči, ku ibadetja. İnşallah kvadreti klovela menjano ku Allahim, te se dočinila čalamaru imani. Salavatiyem selamu po pekamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ukra leskeri familju ashabija i mu prasao kola su dživdingja kale vozvišime porukencar. Ema kaya dunja nam ukren nisar averos nisar muslimanj. Mora je priznanje javno pšalalen te kera Katar. Jektaро најбаре добитникја себа пенцар, милионери ко себапја ква Рамазани джанена ли кој тало, о директори Алвино, Аллах нека награди нелоле, себепја ке соджала ква лайф цело свето дикела, мене медвајджи ке рена, те дружинем пе те дикентумен томаре фамилио дорига, а опфалтало себепја, Аллах нека деле се која хајри, нека награди неле, ача лескери активност, ача лескери скромност. Амен продолжина пшалален тријало дживди пе пекамберескоро саллаллаху алейхи ва селем. Ерати дружингјама мен сарсинео свето англал тавело Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Ака нас јам пшалален ко моменти кога требела тавел о Мухамед алейхи селам ки дуњаја. Прете бијангевело Мухамед алейхи селам десисалиле несаве случаи ко свето пшалале. Најангре пшалале на басо десисалило о пекамбери алейхи селам кого пишинела пес капенела гјар. И месиу мидова е Ибраимескери алейхи селам.
Sarullo Peygamberi aleyhisselam tovel dova Ibrahim eskeri aleyhisselam. Dikeno bari pe Kјабакор. Дикени дова со значинела ки Кјаба. О Ибрим алейхиселам, кога изградинге и Кјаба перечаве Исмаилеа, ко крај о Ибрим алейхиселам му Исмаил керге дова. Ваздинге певаста ки дова, пазинен. Джанена која итало најбаро кибри бариканипе. Дова кергјола ту те вастате му кетеле. Поко ваздибе те вастаки дова ту си кавјате ри скромно се Аллахска за оđe. Пейгамбер сам какел ладжала ваздиме вастава лајте дикел према песте, а чучети ранеле. Која се ни дова Ибраимески која керге и Кјаба? И дова Ибраимески тали пренесимија меѓе ко Курани ко сурету Бекар. Ва Аллахи азza wa jal тенена. Allahumma bath minhum rasulan minhum. O Allah, biçalo lendar lenge peygamberi. Yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitaba wal hikme. Te si kavele no ajeti e mudrost. Kotar lendar tarostanovnike Mekaker. Којтало бијан до ки Мека? Кајтало бијан гјовело Мухамед алейхиселам? Ка бијан гјовел ки Мека. И јаке пейгамбери алейхиселам кава керел месјум и дови Ибраимескери алейхиселам. Освен адба о пейгамбери алейхиселам, о Мухамед алейхиселам, офтало унуко таро Ибрим алейхиселам. Сара маро пейгамбери алейхиселам перел унуко тој Ибраимески алейхиселам, акесар. Ибраиме алейхиселаме синеле дуј чаве. O Ismail emo Ishak. O Ismail sine ki Meka. Ismaile sinele pinda mursha. O najtikno murshi Ismaileskoro vikinela sinepe Adnan. Tara kava Adnan pralale naveno Kurejshija. Tara kva potomstvo avelo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Агјарка пошминела кана и лоза пейгамберескери саллаллаху алейхи ва селем. Соске претавело Мухамед алейхиселам ко свето деси салјадла била чебуќа ко римјања, ко бизантинција, ко индинција, те си клјовајек животно правило. Пали темница авела светлост. Онево дивја ако пошминела менге ко дешудуи ракјате. Пошминела темнинаја. Па покасно авело светло, а квајтало правило те халјова дека. На неко живото те астарела ме шукарипе, саđи ко те претходно нана каја била чипа. Претавело Мухамед алейхиселам и си кавер случка. А да ја случка и тало пралален поврзи мие земземе. Сар, авела косуно Абдул Муталибеске. Која која Абдул Муталиб? O Abdul Mutalib italo papo pejgambereskor alaihisselam. Avela leske trin drom kosuno Abdul Mutalibeske Gjako filani tan hrande odoriga kara kjo zemzeme. A soule zemzeme ako vakti ku Ismail alaihisselam. A menjanaj o zemzemi potekninela panda ko vreme ko Ismail alaihisselam. O Ismail alaihisselam koga barinilo, koga naselingepе o manusha, desisалило акарига и екнерет. Адвајтало подруче криза чалопани. И пошминге о мануша,
насилно те шајте завземинено земземи. Кја дја ситуација нелапе одлука панглолапе о изворие земземескор. Емпало Исмаил алиселам, пасаджи ко Мухамед алихиселам одорига о паполескор прете биангело Мухамед алиселам, о земземи овела учардо. О земземи напостоинело. O Abdul Mutalib, ovo секогаш синелја дија желба, те шајте откринела ква земземи. Со Абдул Муталиб синетаро главна мануше ко Курейшем ко Арапија. Синеле посебно лескоро почитуи. Преку осуно кога вела хаберија чало Абдул Муталиб ко филани тан џахран дека ракјо земземи, чачи паске о Абдул Муталиб аракела о кова изворие земземескоро, кова си не пандло. А карига деси салило палале нек проблеми ака на Андреко Арапија. Емкава керем. По наштиту целосно контрола товел тут управо земземја која кол заедничко нашти, товел заедничко пенело Абдул Муталиб. Сева керла меа ква раксу. На шај на нашти ка решинен те џанки Сирија кој е кадва е главатори Арапенгоро, те шајте судинемпе касари тало чачито. Кја да ја ситуација де сингјовела ек мудро старо екути шукјола саопани, па некути оземземи шукјова кан. Ака на кимека на непани. Кја да ја ситуација Абдул Муталиб како шунен. Секој нека правела кана пери рупа. Нека ракел нека родел пани. Јако на раклја кја дија дупка ковел да маруи мори. Секој која пошмиња те хранил кога ловак, ту Абдул Муталиб те правел и дупка, а ке туке пале миклола пани. Кога диклеа кало Курешава керена, ава кела кава и тало дефинитивно квасо си каргјалеско земземи кај тало, а ке дик куртулингја, ем леске дела товело пани, а мен дете новел, ем тогаш Абдул Муталиб викинела сајара пема кела ајде буирум користинем тументара ква извори. Ем тогаш вакерена кало Арапија, ко хајрине ко велту ке амен нигде на џаја, а кава и тало амен ге доволно ишарети, та ракава моменти тука водинео рачуние земземескор. Ему Абдул Муталиб халален кога кавенсине хаджие, овсине адава со тараква земземи пани напои неласне е хаджидонен ко адава вакти. Едикем халалена карига е важно порука со требелате халјови. Која е талја дија порука? O Abdul Muttalib никогаш наси не пандлева стескоро. O Abdul Muttalib талак на правдева стескоро. И најбари кризи тало пани. На керела чало мија која тало месиум собствени каква манге перела. Нана o Abdul Muttalib пак нас поделинела саринен цар сајара пенцар. Макаре и тало правило. Јек мануш која тало правдева стескоро, џумертлија, дела, поможинела, о Аллахи дела хајри колескоро кер. Сар со адава кадика не случајно, о Аллахи аззе уеджел, ка керел башо Мухамед алиселам, те бијангјовела карига ко Абдул Муталиб. O шукар ко шукар џала. O која кој тало злобно, која е тало пандле калбескоро себишно, ма очекуин која два кер хајри товели или напредија товел, со дорига на хулела Аллахескоро рахмети. Главно причина, o Аллахи аззе уеджел, те продолжинело шукарибе према туте,
И тало од вас зависно ту ко боркове, ко помоше ја вере манушенге. Најшукар примери тало аменге правален ко вакти ко Муса алейхиселам. Кога Алоје кромем е кромни ко Муса алейхиселам те вакерем, о Муса, ада мен шунгам туј Аллахе кере Аллах фисам буд паше дости Аллахе. Пошали бе таро Аллах и те родете дела мен барвали бе, текла мен барвале. О Муса алейхиселам керела дова ко Аллахи. Емо Аллах ка пнеле Мусаске, о Муса. Пучва керла кале дуе тернен. Ама гена товен барвали ко прва трианда беш или ко дујта трианда. Јакла биринена на мангау барвали пе ко прва трианда беш. О Аллах јазде оđел та рекути дингјален барвали. Сокер јакла пере барвали паја. Градинге ек баро кер ко центаре дизјакор. Квадва кер мукле хајбе пибе, сау путникија со накената радиадис, те кувен квадва кер те совен, те одморнен, те хан те пиен. Накела трианда бершо Муса алейхиселама джикерла кале фамилјате чоролит. О на трианда берш на креда трианду панч, обарвали пе панда побару. Ке да ја ситуација, о Муса алейхиселам ко братинел пе ко Аллах вакендо, о Аллах, по това кергја на каленге каде трианда берш барвали пе, по дикава на прекини савило барвали пе, а кален панда повише и си, тогаш шо Аллах ја кел, о Муса, сар те прекининав, нека скоро барвалите, нека скоро рска, кога правѓа пе ударате на хранинеле чоролен, па кој си умете пандавленге и рска, кога не мере робоненге правѓе пе удара, а ме сар мате права мере удара, а кале искрене робоски. Ема катар со халјова пралале, о живото и раненот ке зависно ко борсјам правде васте скоро. Ко бор кади ке само туке те грабоне, ко бор кади ке само туке те дике, на мангате сподрина авереска, авере хајри тутар на не. Ма очекуин хајрлиме породо товел. Магаро Абдул Муталиб, пања земземеа ке дингјаја рапен са, аканао Аллах јазде оđел, дикен сока припреминел, сока дел коакава кер. Не и се пралален, а карига си нека вер ситуација да Абдул Муталибе. O Abdülmuttalib kerga ек баро заветив. Джанена коас не лескоро заветиве, пенгја агар. О Аллах, ако деаман ту деш мурша, ме одешто максани туке курбани какера. Не и се овела. O Allahi dela le deš murša. A джанена дешто муршко овела? Дешто мурш овела о Абдул. Кој тало о Абдула? O Abdullah trebela kana so quello date pejgambereskoro alisela. O Abdul Muttalib akale Abdullah talo but povrzimo but mangelal. Sarte sprecinele, sarte curtulinel, ke dingja o najbare mudreția cu adavat hanem kavakeren shun. Ki ek strana ka chive te chave Abdullah. Ki aver strana vakela ka chive ek deva. Loli. Кале стрелка ка фрде на упре. Са джикоте и стрелка на нете перел тере чавесте ту поек дева каде. Јаква сар фрдел е стрелкаја и ранена ко деве. Откако шел деве лоли и клиле ки ек страна и шел лети ко Абдулла. Кава керенеске, а кава итало о откуп тере чавеске Абдулласко. Емо Абдул Муталиб плиля шел деве лолео најскупа чинја, сар жртва исплати бача лорате Абдулласкоро. Ема катар лела пек правило правален ко шеријати, казна за намерно убиство.
Ако авели ситуацијата платингјо вело орат платингјо вела шел лоле деве. Со значи негде ајдве биовела шелу пинда 1000 еврија и тало те исплатине орат ако некас намерно му да кергја. Значи на некари га извини. Вала платим па извини. Шелу пинда 1000 еврија и тало адал. Платингјао Абдул Муталиб емкија да ја ситуација куртулингјо вело Абдул. Радосно Абдул Муталиб кај куртулинела перечаве Абдулатари чурик, аква потврдинела меѓу пекамбери алислам ко хадиси вакерла месиум чаво дуе курбанен горо. Дик? О прво курбани у Исмаил, о дуито курбани у Абдулу. Дикен кое искушение на кено предходникија за да тавело палуно пекамбери. Пала кеа ситуација пралалено Абдул Мутали прандинела Абдула најшуже џувля ко Арапија. Која Италија дија џувли, а дија џувли ко вели Амина. Кој Итали Амина ко вели да е пекамберескери саллаллаху алейхи ва селем. Не се пралален прандингјо вена, Ке каја ситуација пралален ачола пари Амина, управо пекамбери али селам, најпознато занимање која два вакти сине трговија, о Абдула мора теџалки Сирија пали роба. Кои рани бе о Абдула робаја за Мека ко танки Медина. Синеле фамилја Бену Неџар. Макарига о Абдула пекамбереско родат на кела и дуњај. Дуи масек прете бијангјовело Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Дали приметинаја пралален о живото со пхиравела менцар? Дали си амен права ако астарела мен не са во искушение, амен те сумнина, амен ке Аллах ескери помош или ке Аллах ескоро мангипе? Дали си амен право те вакера дигве са ви беля кошеро делма на мангела лима? По те мерина си на агјаро бука попречи си на маро пекамбери передадете дикел. Пекамбери кавелки дуњаја бизоте дикел передаде. Соске. Ама реа как и тало жално. Ама накари ги си мудрост. Мангело Аллах азza wa jal te si kavele Muhammed alaihi salam окола со кавен пало Мухамед алисам те вакерелenge. Ей манушале. Макер чаломи мануше. Макер чаломи ей джанали модат којтало. Ей джанали метарко афисисју. Ако требела те кере барикани пекава кере моро девелтало Аллахи. O Allah i talo најшукар мери заштита. O Allah i talo да со најшукар аракелатут, а никогаш мануше ка наштите арак. Модолеске да кари го Allah и азza wa jal, панда прете бијангелу Мухамед али селам, а кари га десингјо вела пралален, то вел поврзано само Аллахеа азza wa jal. Не се пралален, Пинда диве прете бијангјовел о Мухамед али селам ки Мека десингјовела вер случка. Појавингјовела таро Јемен е крало која со викинела синепе Ебреха. Аква мануш сине љубоморно сосјо мануша джана ки кјаба која два вакти, а пазине не кјаба која два вакти сила трише лушоарде шкипија. Нели ератива кергјам секоја племе синеле ленгоро кипи. Те одвратине ле манушен, тарикјава те джанко Јемен килескери црква, а вела ква манушки кјаба слононзар, те рушинели кјаба.
Понеже која кувја ки мека, лиля сао барвали пе е мека ленгоро, ленгере деве. Ке да ја ситуација о Абдул Муталиб родела прием, каква Ебреха вакела меа люнте деман ме деве. Ке да ја ситуација каква Ебреха кавакерел, па ме мислингюм ке авете молинема начали кјаба, вакела на. Кјаба вакерле и сила лакоро девел, ама но деви тале мери собственост. Ми кјаба каракела, со деси сарило плавари. Кија да ја ситуација Аллахи Азza wa Jal, муклаје кјато птице која со викинена снепе ебабил. Муклален телеки дуњаја секоја птица и керела сне по 3 бара. Ема дава бар кога ка погодинел синелен експлодиринена сине. Освен дикен која примери кергјачало Ебреха. Ко Ебреха кога фрдена сина калабара, кергјао масалес кере теперен джитира немпе палал ко Јемен, товел примери и непослушност према Аллах и сар завршине. Емсоа даля уло, пошмингео манушате халон, дико дел бари пелескор сара ракела порокер. Ема кавајтало јек чудо калален со, те вакерено манушате ко кипја на поможињај кјаба, дека о Аллах и таларда со ракела порокер. Акарига чова калален, па иншалла тајса продолжинаја амаре дружибата рожиоте пекамбереа саллаллаху алейхи ва селем, Аллах та ракелтумен ва саллаллаху алейхи ва селем.